Good morning. Welcome to the joint committee hearing of the Committee on Transport and the Committee on Appropriations. We will now call this meeting to order. While waiting, Secretary, please acknowledge our participants and invited guests. Joint hearing of the Committee on Transport and Appropriations, March 25, 2026. Honorable Melvin Ramon G. Buenafe, Chairman Transport, present. Honorable Francisco M. Mendoza, Co-Chairman Transport, present. Honorable Maria Corazon Peñaflor, Member Transport, absent. Honorable Elmer S. Baldimoro, Member Transport, Chairman APRO, absent. Honorable Jesse R. Albios, Member Transport, Co-Chairman APRO, absent. Honorable Hilda Gail R. Abonal Gomez, Member APRO, absent. Honorable Vito C. Borja, III, Member APRO, absent. Honorable Jefferson Romeo B. Felix, Member APRO, absent. Mr. Alberto Darilay, NCPC Representative, Transport, present. Honorable Mr. Ronaldo Valle, NCGADC Representative, Transport, present. Punong Barangay Leoncio C. Libuit, Liga Representative, Transport, absent. Mr. Elmer T. Santo Domingo Jr., NCPC Representative, APRO, absent. Ms. B.J. D. Asis, NCGADC Representative, APRO, present. Punong Barangay Alfonso R. Rodriguez, Liga Representative, APRO, absent. On the part of the Transport Committee, Mr. Chair, we have a quorum. On the part of the APRO, we don't have a quorum. Invited guests, Mr. Rayan Cedric. Mr. Rayan Cedric G. Rentoy, representative from the City Mayor's Office. He was around. Mr. Rene F. Gumba, Head of the Public Safety Office, present. Mr. Jesus Del Villar, Acting City Budget Officer, present. Ms. Pinky Perdon, Tri-Mobile Task Force Secretariat, present. Police Captain Manuelito Abalaing, Assistant Chief of the Traffic Enforcement Unit of the NCPO, present. Barangay Kagawad Hill Belen, the President of PITODA, present. And we also have the officers and members of the TODAS in Naga City, Mr. Chair. Thank you, Madam Secretary. Let us proceed to the item of this joint committee hearing. The sole item, Mr. Chair, is the proposed ordinance authored by Honorable Melvin Ramon G. Buenafe, an ordinance mitigating the impact of the sudden increase in fuel prices, authorizing emergency financial assistance to local public utility vehicle driver operator, promoting the use of public transport in the city, and providing funds therefor. Thank you. Before we proceed further, I'd like to acknowledge the presence of Honorable Elmer Baldimoro, the SP Chairman on the Committee on Appropriations. So to proceed, may I be allowed to relinquish chairmanship to Honorable Baldimoro, the Chairman for Committee on Appropriation, as I will be discussing the proposed ordinance as proponent. Honorable Baldimoro. Thank you, Mr. Chair. Right na pagkaaga po. Good morning. So we give now the floor to the proponent of the proposed ordinance, the Honorable Melvin Ramon Buenafe. Maraming aga po sa inyo, boss. Dahil po digni sa tuyang namamatian na krisis ngunyan. So, para makatabang ang syudad, kita po submiter kaniyon sa tuyang proposed ordinance na basahon ko po. This is an ordinance mitigating the impact of the sudden increase in fuel prices, authorizing emergency financial assistance to local public utility vehicle driver operator, promoting the use of public transport in the city and providing funds therefor.
Ini pong pigtutulutang lokal na ordinansa. Si first draft pa po niyo, day pa ni kuan perfected. Gulpi pa pong changes na gigiribong ka ni. Actually, si primero kayang naglaog sa isip ta kadto na tawan ng gabos ito mga PUB drivers na nag-ooperate diyo sa laog kang syudad ng Naga na nakabase sa syudad ng Naga. So kaibanan si mga public utility jeepneys saka itong mga trimobile o tricycles na gabos nagagamit ng fuel para sa indang pagpasada. So, dahil gikabali, siyempre, sa itong electric vehicles na dahil nagkukonsumo kanita. Ang sarungay, digdi yung gustong taunan ng tabang kang syudad, itong mga driver na nasasakitan dahil sa halangkawon o biglang pagralangkaw kang presyo kang mga petroleum products, pareho kang diesel saka gasolina. But then later nagkaigwa ning kuan baga itong linuwas duman sa news na si mga jeepneys saka si iba pang behikulo igwa ng propose o inauthorize na ilangkaw si pamasahe. Digdi po sa Naga City kaya as much as possible ang satuyang lokal na gobyerno habong ipasa tulos ang pasakit na namamatian dahil ligi sa presyo kang gasolina. So instead na ipasa tulos dyan sa mga namamanwaan arataman, si mga nagpapatronize kaniyong mga trimobile, mga jeepneys, si mga bakuman na mga darakula ang income. Kaya nga ni, ang pigsasarakayan ninda yung public utility vehicles na pareho kang trimobile saka jeepney. Iyo man ni ang daily na available digiyo sa tuya. Kaya po, si intention inot kay ba si jeepney kaya lang dahil nagapalangkaw na ning pamasahe si jeepneys na under the regulation of LTFRB day saklaw kang syudad kaya ang pigtawaran tanang ning kuwendig konsiderasyon sa itong mga nagkakayod gamit ang trimobile, particularly itong may fuel combustion engines. So basahan ko giraray sining sa mga whereases digdi pig lilay down si mga batas na padatulan o basihan kaniyong sa tuyang pig-propose na ordinansa. So, Section 16 of Republic Act number 7160. Yan po ang Local Government Code of 1991. Ayon sa next whereas si sitwasyon tago niyan dahil duman sa kariribukan sa Middle East nagralangkawan ng presyo na apektado ang sa tuyang local public transport system. Whereas PUB drivers and operators face skyrocketing operational costs, threatening their livelihoods and the affordability of public transportation for Naga City residents, particularly low-income commuters. Whereas the city government of Naga recognizes the critical role of PUBs in maintaining mobility, economic activity, and access to essential services, and seeks to provide immediate relief without resorting to fare increases that would further burden the riding public.
whereas it is the policy of Naga City to promote social equity, public welfare, and sustainable transportation in Naga City. Now therefore be it resolved by the City Council of Naga in session assembled to Section 1, yung title, this ordinance shall be known as the Fuel Price Impact Mitigation and Public Transport Promotion Ordinance of Naga City. Di po kaya sa syudad, sarungani sa mga paagi para ma-manage sa tuyang traffic and transport situation. Bigi-encourage sa mga tao i-patronize niyo sa tuyang mga public utility vehicles. Saro man sa paagi na makakatipid siyempre sa pagkonsumo ng fuel aside from managing traffic congestion, and of course this is big help to our environment na kung mas dikit na sasakyan dahil ang mga pribadong behikulo dahil kayo magamit, then mas madikit ang asudig diyo sa tuyang palibot. So in section 2 of this proposed ordinance, the declaration of policy. It is the policy of the city government of Naga to promote social equity, public welfare, and sustainable transportation, and to encourage residents, including private car owners, to prioritize public transportation over private vehicles. This initiative aims to support the vulnerable sector of society, economize on fuel consumption amid rising costs and global energy challenges, promote environmental health by reducing vehicular emissions and pollution, and enhance traffic management to alleviate congestion on city roads. So sa section 3, definition of terms, for purpose of this ordinance, the following terms shall mean. Number 1, public utility vehicle. So this refers to duly registered and with franchise, traditional jeepneys, modern jeepneys, and for hire trimobiles that are authorized to operate within Naga City. Number 2, fuel-powered tricycle. So refers to three-wheeled motor vehicle for hire consisting of a motorcycle with an attached sidecar that is propelled by an internal combustion engine using gasoline, diesel, or similar liquid petroleum-based fuel, and duly registered and franchised to operate as public transportation. So, ulitin na po, itong mga rehistrado dahil kabali si mga dahil rehistrado o kolorom si mayong prangkisa. Number 3, Naga City Urban Transport and Mobility Council. This refers to the duly constituted interagency policy and coordinating body of Naga City responsible for planning, regulation, support, program implementation, and oversight of matters concerning urban transport systems, traffic management, and public mobility within the city. Number 4, Emergency Financial Assistance Program. So, this proposed ordinance authorized the provision of one-time emergency financial assistance in the form of fuel subsidies or vouchers equivalent to 2,000 pesos per registered fuel-powered tricycles, covering drivers and operators who actually purchase fuel operating within Naga City.
This assistance shall be drawn from the city's quick response fund or calamity fund, not to exceed 5 million pesos for the initial rollout, subject to availability of funds and certification by the city budget officer. In section 5, it talks about the who are eligible. So, eligible beneficiaries shall include, number 1, fuel-powered tricycle with valid franchises issued by Naga City LGU. Number 2, verified by the Naga City Trimobile Task Force or SP Secretariat and validated by the Public Safety Office as active individual units or TODA members. In Section 6, prohibition on fare increases. PUBs receiving assistance under this ordinance are strictly prohibited from imposing fare hike or fare rate adjustments during the program's validity period of 60 days from effectivity. So, kung kabali dyan sa pagtatawan ng asistensya, bawal po hagad ng dagdag na pamasahe sa mga pasaheros for a period of 60 days, starting from the effectivity of the ordinance. So, violation of these provisions shall result in letter A, immediate forfeiture of financial assistance. Letter B, imposition of applicable penalties under City Ordinance number 2024-002 and other existing ordinances. In Section 7, implementation, the City Mayor is hereby authorized to implement this program through the Naga City Urban Transport and Mobility Council in coordination with the local land transportation office, relevant city offices, and accredited tricycle operators and drivers association and the Federation of TODA or FETODA. So, this section gives authority to the city mayor. Siyempre, it also provides discretion to the city mayor as far as implementation of this ordinance. All disbursements shall be subject to existing government accounting and auditing rules and regulations. So for Section 8, reporting, the Naga City Urban Transport Mobility Council shall submit a progress report to the Sangguniang Panlungsod within 30 days and a final report within 60 days, including the number of beneficiaries, fund utilization, and impact assessment. For Section 9 and Section 10, yung mga usual contents of the ordinances on separability and effectivity. So, yan po ang initial draft kansatuyang proposed ordinance, and we are open to revisions. Depende po sa pag-urulay na gigibontang ini. So, madagdag ko po pala, kasubaong aga na daw ito sa barita na ang presidente nag-deklara naman ang state of emergency o crisis, national crisis, which we will incorporate in the
basis for the passage of this proposed ordinance. So, salamat po. I am now ready to accept questions, comments, recommendations, or manifestations. Thank you po. Thank you, Honorable General Omar Buenafe. I am assuming the chairmanship, medyo may pigasikaso lang si Councilor Elmer Baldemoro. Before we proceed, I would like to acknowledge the presence of the representative from the Naga City GADSI, Manager Piston, si Mr. Ronaldo Valle. So, ang importante po, digdi si kamo po, kaya nadagog po nindo si presentation ni Conchal Omar. Hinahagad mi po ang sendo mga comments, suggestions, or kung ano man po, para mas mapakaraita po ining nasabing ordinansa. Siya pong mainot. Yes. Hello. Hello. Maraming naaga po. Committee Chair ang Transport, Kuya Brad Omar, Councilor Honorable Mendoza, sa gabos pong bisita. Sa gabos po na pag-iriba, sa Piston, asin sa mong manager, asin sa muyang chairman, sa kuyang pag-iriba, sa transport, mga tricycle, mga to the President, Marinaga, kaya niya po si Sir Nigumba, si Engineer Elmer Flores, Sir Rintoy, inot na inot po, hindi na siguro ako madirekta sa section 4. Kapot ko lang po, i-correct ko lang po kung ano ni 5,000 o 5 million, ini yung nakantabay na fund. Proponent? 5 million po yan. Hindi po kaya si primerong draft, may mga typographical errors paligdiyo. Hindi po si Kwan. Tigtatansyata po sa 2,000 pesos kung 2,000 ang beneficiaries, nasa 4 million yan. Kung 2,500 ang beneficiaries, pari ko itong nabanggit po nindo kung pag-rulay sa opisina, maabot sa 2,500 sa mga drivers, although siguro pakuyan si number kang mga prangkisa gaabot ng 5 million. Pero ito po kaya si itong pag-rulay sa opisina, si immediate na pigahagad ta is para duman sa AX na pigpo-provide kang national government. Hindi po kaya sa assistance, igwang assistance na hali sa national government na ibababa na siguro nga sa announcement ni Presidente Marcos, gabos aayudahan, gabos ng mga driver. Kaya sinabasa ko po sa newspaper, bako lang mga drivers kang jeepneys, kundi kabarali, si mga tricycle, si mga drivers pati na katong mga Grab. So, intero pigo konsideran. But that is source from the national government and iyan si assistance to individuals in crisis situation na funds. So, digdi po sa Naga City, ang sa tuyang lokal na gobyerno, may intention man na mag-provide ng assistance para maipnuan. Pareho nga ni kayan, sigun sa nadawang ko sa announcements, ang assistance na itatao sa AX sa April pa, no? So, hindi man po sa proposed ordinance this is a subsidy sa fuel. May pagkakaiba po yan. Ito pong sa AX, para sa gabos,
dahil man dyan pigsabi na si pigtaw sa imo ibakal mo ng gasolina. Ano po? Pero ini po ang intensyon ng syudad, ayudahan, tanganing i-promote man yung sa tuyang local public transport aside from giving assistance to our drivers and operators. Kaya po, fuel subsidy. Di ba yan? Kaya lang, siyempre magabat niyo para sa syudad, kaya sa primerong rollout, piglilimita na dahil magsubra sa 5 million. Siyempre po, according to the guidance of our Mayor, Attorney Lenny Robredo, na gusto niya man na ma-stretch si Pondo, dahil taaram kung hanggang noorin ini yung sa tuyang krisis madurar. No? Kaya iinuton si mga pondo halit sa national government na pwedeng maitaw for assistance, and habang naghuhupa ito, pwedeng idagdag man si ito man saray kang syudad na pwedeng ikatabang sa toya mga drivers. And of course, may mga ibang intention ang sa tuyang local government pareho kang pag-promote ang public transport. Kaya igo po kaniyong fuel subsidy. Follow up po. Sige po. Oya po, habang dahil po ni ma-approve ni proposed ordinance, itong itatao pong 5,000 sa national na mga benefits ko to sobrang 2,000 ayon sa depende po sa final kang DSWD kung pira talaga dahil ngunya na aldaw matatapos ito. Dahil may pa po sigurado kung si pag-abot o pagtao po kato, dakol pa po ang mababawas. Ngunya po digdi sa 2,000 sa local, nag-suggest po nga ni ako kung pwede inita. Ito po kaya po 5,000 na ito, pitchages. Kadaklan po sa tricycle talaga, abonado na. Mahiling ta, abonado na talaga sinda. Pwede po nagluluwas na may mga utang na sinda. Lalo-lalo na maski mayo pa po nga ni yung crisis sa gasolina, talagang kalakalan sa transport, lalo sa tricycle. Ikaw po talaga nagyadya sa mga pilan, tuda-tuda. May mga utang na po talaga sinda. Kaya nahiling ta po, si iba duman nagbarawas si pasayro, nagbarawas income. Kung mahiling ta po nga ni, dati-dati, alas 5 ning hapon, orally na po yan, sufficiente na po ang kayod yan para sa pamilya. Pero si paglibot-libot na po nga ni, taping mo monitor ta, alas 7 na, medyo talagang mayong pasahero, kulang pa po talaga. Kaya kung pwede po, ako po nagre-request o suggest ko lang, ini 2,000 na ini po, siguro ba ko ini yung cash o fuel subsidy maduman sa gasoline station. Baka suggest ko po nga ni, baka kung pwede, 10 kilong baga sa grocery asin si tada kung 1,000 man ito 2,000, 1,000 madalagan duman 1,000 sa subsidy para number 1 po gabos na pamilya kaning mga tricycle driver na ini talaga manginginabang posibilidad po ining kung sakaling tatawan ta po ini pwede maibayad din dani pwede po nila maigastos ni sa may mga bisyo pwede po ini yung mga gastos ini pero kung maano po kita nimbaga sa grocery sigurado po makaabot po niyo sa pamilya ninda. Iyo po yan si suggestion ko sa lokal na kung sakasakali maitapot na itaw po ini yung aruganing sistema. Mapagal-pagal lang po pero baka pagtarabangan po kung paano ini pwedeng ma-approve po. Salamat po. Thank you, Sir Hill. So, ang standing suggestion coming from Sir Hill, instead na cash, gibo ng 10 kilo sa rice plus grocery. Oo. Tapos si tada po, subsidy, duman sa gasolina. Kung may sobra, subsidy, baka kuya na lang yan. 1,000. Kasi mga city pesos na lang ang tada. Dahil man po. Kaya ang 5 kilos pang bagas, pwedeng 500 lang, pwede na yan. Tapos si grocery, 500. At least may bagas ka na, may dilata ka, may noodles ka. Sigurado po yan, sa pamilya madalagan po yan. Kasi mga Okay. tricycle driver. Si 1,000, pwede po na duman sa subsidy. Salamat. Any response from the proponent? Thank you, Mr. Chair. Iyan pong pigtataong AX, pareho magkaya mangyayari, CAS or
baka Ay po. may bagas, may kuan. So, Personal po sa yung- AIX kaya, Sindamagas. personal, yun yan, si pambakal ning kuan. Bagas, dilata. Kung talagang ibabakal yan ng bagas, dilata. Ano? Anyway, yun po yan ang intensyon. Na may pang-hipno sa panggastos kang pamilya. Kaya AX and tigtataw yan in form of cash. So, ini po ang intensyon kani talagang suportahan si pagkukulang sa Pamilya. panggasto sa gasolina. So, gasolina si Juan balak itaw. Pero ipapaabot na po sa kuan ano. Tapos siyempre si gasolina ang itataw sa Indo, babakalon man ito. Yep. Kwarta man ang gamit ka to. Kaya banga-banga po. So, sige po, ikwenta. Tayo, iniyo, primarily talaga ang intensyon ka ni tabang sa Indo. Yan po. Thank you, Consi Omar. I'm now relinquishing the chairmanship back to the chairman of the Committee on Appropriation. Dagusan na. Dagusan na. Thank you. So, can we hear from the office of the city mayor? Good morning, Mr. Chair. There was an earlier discussion already, in fact, with Councilor Omar Benafe. The city government of Naga is in the direction really to put or to give assistance to transport sector, no? In fact, during the discussion, there were identification already on where to source the fund. So as of this ordinance, proposed ordinance, Mr. Chair, the city mayor is okay for the fund to be sourced from the quick response fund, provided that there is a basis for the charging. I understand there was already a declaration of the state of emergency, but we have yet to find whether in the declaration there is a provision already that we can already use or in the state of calamity. So probably there's a difference between state of calamity and then state of emergency. So we have yet to check with CDRRMO whether we can already charge the amount against the calamity or the quick response fund, Mr. Chair. Thank you, Rayan. So, the city mayor's office is stating na ang source as identified in the draft ordinance is the calamity fund. Kaya lang, ang requirement po para magamit ng calamity fund, dapat may itong, lalo na itong QRF, quick response fund, dapat may declaration of calamity. Ang kapot nun yung city mayor's office, whether that declaration of state of calamity is the same as the one declared by President BBM, na declaration of energy something emergency. Emergency on Bako isang energy. calamity. So siguro i-check na pa yan para mahiling kung pwede. If I may, Mr. Chair. Yes po. During the discussion, in fact, Naga City is one of the recipients for the 32 million fund from the Malacanang, exclusively used for rice subsidy. And if we will take a look at the existing budget of the city government of Naga, we have allocated funds also for rice subsidy. For example, Queen, Sanggawadan. So the early discussion was, if we already have, or there will be download later on of the 32 million exclusive use for the rice subsidy, we might as well revert the funds intended in the existing budget for Sanggawadan rice and then the Queen rice, and then later on use the 30 million to augment whatever is needed for the Queen and then Sanggawadan, if that is possible, Mr. Chairman. Is there any document from Malacanang or any other office stating that we will be receiving such amount for rice subsidy? Yes, Mr. Chair, we already furnished copied the head of the City Social Welfare and Development, and per
Per communication with the Malacanang, Mr. Chairman, we are just awaiting for the check to be signed. The SARO is already available, Mr. Chairman. Okay. One requirement for reversion, ngunya kaya medyo maigpit ang COA, hindi kita pwede magpabarabal yung pundo na basta-basta. Dapat itong kukuha ng tampundo, ma-declare tang savings. And in order for that to be declared savings, either tapos na si programa, o may sobra, o etc. Okay, talagang din nakaipuhan. Siguro itong document tali sa Malacanang na nagsasabing may maabot na pundo for similar purpose duman sa para sa Sanggawadan and Queen, pwedeng maging basis for an ordinance declaring the appropriation for Queen and Sanggawadan rice allocation na day nakaipuhan para maging available for other purposes such as this. So we may request from the head of the CSWD, Mr. Chair, to provide the sanggunian of the document. Pa-receive na lang sa secretariat para official. Any other comments? Any comments? Siguro naman po sa likod. Yes. Ito naman. Good morning po. Ako po ay presidente sa 8th Reich. Ano po? Sa eligibility po kasi, hindi kami qualified. Pero sabi ni President Bongbong, AX, AX. Kasi alam natin na pag ang fuel naghiro, gabos matios kita, si mga driver sa mga e-trike, ang iba dyan naghuhulog, 700 ang aldaw, apektadong marita, nagralakaw na ang mga tao, So, base po duman sa dangog ko sa DSWD, nairis na kami duman mga e-trike kasi fuel-powered vehicle lang ang pwedeng mag-qualified. So, gusto mo maramdaman man ang tabang sa city government sa Muya kasi kadaklan ng mga driver sa e-trike, hali man yan sa tricycle. Igwa man kaming duwang driver, kada unit, duwa ang driver, duwa man ang pamilya, may mga aki man. Apektado din po kami sa crisis na iniyo. Kaya kung matawa naman po kami tabang dahil disqualified po kami base sa guidelines, yun po ang pigpapaabot may digdiyo po. Salamat po. Can we ask the head of the CSWDO kung may comment po duman? Actually, nakasabi po sa MC number 7 kang DSWD na ang concentration po is only for the TODA, yung mga tricycle lang. So, dahil po kabali yung mga sa e-trike. So, nagkakaigwa nga ning problema actually kasi may mga tricycle drivers na daiban rehistrado sa TODA. So, last Monday po, naghagad sa mo ning lista, ning number of tricycle driver for fund allocation sa central office, kumpira. So, ang binasihan ko po yung listahan na pigtao po ni Press Hill kay Sir Omar na nasa 2,339. Only to find out na nagkairiling ko po duman sa lista na may mga e-trike drivers palang duman. So sabi kang DSWD, kamo nga ang pinakadakol. Sabi ko, totoo yan kasi bako man lang taga-Naga, may mga taga-bang munisipyo na ang trabaho sa Naga. Pero mastik po kita duman sa guidelines. So, kang Monday afternoon po, nagkaigwa po kami ng meeting sa mga drivers kang TODA, sa mga presidente po kang TODA. So, naaraman naigwa po kita ng active TODA organization na 31. And from that, si mga presidente po, nagtao po kay itong mga number of drivers na members maninda. So, sa computation mi po, igwalan kita ng almost 2,000. To be exact na nasa 1,700 plus lang po. So sa ngunyan po ang ginigibo mi kani i-encode mi base po duman sa template na tinao kasi time bounded din kami kasi ngunyan naal daw po ang last submission until 5 PM only. Kaya nagpapatabang po kami dahil po duman sa pig meeting ming 31 na mga TODAs, only 17 pa lang po ang nasubmit ng mga master list. So ang worry ko po, kung dahil kita makasubmit ko niyan,
baka maapektaran man si mga nagkaigwa ng early submission kang list. Kaya ang pakiulay ko po kuta na ngunyan, as early as 12 p.m. ngunyan, makasubmit po gabos si 31 na todas para po makuata gabos si sa tuyang mga numbers ka mga tricycle na dapat maglaog duman sa MC07 kang DSWD. Thank you. So, nagluluwas po na itong sabi ni Sir na managod sa e-trike. As of now, di po kamukabali duman sa subsidy. Based sa statement po kang CSWDO. As na pinagbasehan mo po kang CSWDO, itong guidelines na binaba po kang DSWD. So, yan po ang status. Pero, I would encourage kamo po na mga yaon sa e-trike, mag-submit po kamo ning position paper sa syudad. Nganing buhayan sa indong request. Ano po? Sa kunyang kaya, ang pinapadatulan ta si guidelines na binaba kang DSWD. By the way, duwa po ang subsidy nagbababa. Number 1 itong hali sa DSWD. Yan po si Cash Relief Assistance na charge sa AICS kang national government. Yun na si 5,000 para sa mga PUBs, 5,000 para sa mga Trimobile. Na actually, pig-release na itong Trimobile sa Manila. Garo last week pa. As in itong PUB, garo i-release man nila this week. Pero itong sa LTFRB naman, iyo po ito si fuel subsidy. Pero para sa mga jeep, mga PUBs lang po ito. Public utility vehicles, mga jeepneys, pataas. 5,000 man. Iyan, i-release po. So sa ngunyan, ang binababa po hali sa DSWD. As in, iyo man ang sinusunod na guidelines kan sa tuyang CS, City Social Welfare and Development Office. So I would suggest po na submit po kamong position paper para buhayan sa indong hinahagad. Ang totoo po kayan, ang sitwasyon po kang mga e-trike, iyon man ang sitwasyon kang ibang namamanwaan na kita baga gabos man tinumaan talaga. Kaya kung tios po ang nasa e-trike, actually tios halos gabos eh. Kaya lang itong tricycle na naggagasolina, ibang sitwasyon nila, ito talagang direct impact sa inda po kang fuel price increase. May comments po? Any response from the proponent? Thank you, Mr. Chair. So, ihapot ko lang sa CSWD kay Ma'am Annabel. Specific bang ilinaag na exempted ang e-trike? Yes po. May specific. Okay. So, araw po kayo ang sitwasyon. At sa kuya kapag hindi kang inot, si tatawan ng AX, si gabos sa drivers, mayong distinction. Ang anong si iyo po ba kasi na-publish ka to sa newspaper. Pero may may exemptions. Anyway, si proposal man ni Kagawad Hill na si iba na invest na fuel ang itao si Kuyan Bagas Sardinas, so si katumbas na amount ang si fuel kuwanta po yan, iagad na po yan sa guidance sa tuyang alkalde kung iaalaw. Pero according nga sa sabi ni Honorable Mendoza, magkuya na lang magtaukan sa indang position para makonsider yan sa pag-urulay. Thank you, Councilor Omar. Before Kagawad Hill, ito muna na inot. Good morning po sa Gabos, lalo na sa tuyang chairman. And ako po si Roberto B. Santa Clara. Di Kapatuda po ako sa Presidente kang Di Kapatuda. De Rosario, Carayan, Pakul, Trimobile, Operator Driver Association. Ngunyan po, gusto ko lang pong i-suggest na magayon man si suggestion ni Federation na i-rise out yan. Kaya lang po, ang observation ko kaya, pag
ginibo na naman yan na araw kaya, may mga issue na naman yan. Si Bagas nga, bako nga yung, daw nga kung kas na lang, si Sardinas. Tapos, natawan ta pa ng trabaho sa Gobyerno. LGU. Kung isipon, ang national nga ni, nagtaulan ng 5,000, dahil nagsabi na, i-in-kind naman. So, daw kung in my opinion, para maiwasan tang mga rumors, lalo na yung na crisis, dahil na pag dagdagan yung trabaho ang mga sa LGU, pag 2,000 na kita. Yan po, suggestion ko nga lang po. And ako po, minaano na, as makabasa ko po kayong post, magayon po, may naginibong aksyon ang syudad sa krisis na yun, iba ko lang nasyonal. Kaya lang po, pwede po akong mag-additional na Pwede po. Ini po dito sa prohibition on fare increase. Okay po, naiintindihan ko po na pag naanuhan tayo yung propose na niyo, after 60 days, pwede siguro mag-propose ng increase sa rate, sa fare. Kasi po, lalo na po naman sa special franchise, ako po member kang Kabartuda, saka di Kapatuda. Ang Kabartuda po, ang sa iyang length na piga-travel, 5.5 kilometers. Ngunyan po, ang fare dyan is 15 pesos lang. Ngunyan, kung ang duwang round po dyan is equivalent to 1 liter. Dati po ang 1 liter nasa 55 lang. Ngunyan po nasa 100 pesos na. Kung kukumpute na po, ang sarong round mi duman, kung hali sa kanto, dati nga lang na pasayro, ginibo ng 8, pero okay man po ito. Ang capacity din talaga duman na seating is 8, pero ang approve is 6. Ugmaon po kami kayan. Ang pamasa, ang gasolina is 55 pesos pa lang. Pero po sa unyan, nasa 100 plus na, kung compute mi po, ang duwang round mi is 100 pesos. 120. Ang naano mi po dyan, ang na i-earn mi sa duwang round, almost mga 250. Kaya kung siyempre nagpapagal kita, siguro may consideration man. And after these 60 days, kung pwedeng maadala na dagdagan ang pamasahe po man. And the last, sangunyan po na grabe po ang mamatian, lalo na sa linyang iyan, pwede po ako mag-request to this chairman na may mga iguana po mga transport franchise na kitang designated. Ang problema po diyan sa Kararayan Balatas Trimobile Association, ang mga pang-sintro po, sige pong pick up from Kararayan to Sintro. Kami po dahil man kuta na reklamo, kung halit sinda sa sentro, magpadaras sila sa Kararayan, okay lang po. O nyan po, gano'n nahihiling mi na ang mga pang-sintro, siging halit naman, siging pick up, mana po kami, naman volume, lalo lang nyan, naman klase, kaya naapektuhan po. So, I would suggest na kung pwede, na isitahon. And that's all po. Thank you. Basta overall po, sa proportion do, 100% po, minasang-ayon po. Thank you. Salamat po, Sir Robert. Response from the proponent. Thank you po. Actually, kaya nga piglagan niyo ng period, 60 days. Siyempre, pigo-considerar man kung sakaling maglawig ang krisis, kaipuhan i-increase ang pamasahe o dagdagan ang rate ng pamasahe, then yan, pag-uurlayan. Igwa mo na yung nag-suggest na bakong araw kayang kalawig. Natuloy, nabanggit pa niya sa tuyang alkalde
na baka halawig si 60 days. But then, yun mo na niyang ginagamit ang unyan unless may ibang development. No? Sa ngunyan, sige-sige ang ang effort man katong mga imbwelto duman sa kariribukan and igwanganing mga bagong barita na kakaigwaning peace talks. Aram ko hanggang noorin ang pagdurat kaniyo sa tuyang krisis. Pero kung kamo po aputon, okay lang po sa indo si 60 days na lag. Si Sir Hill? Pero siyempre mahiling taman po baga. Ang kung ang balak ko nga balak mi nga ni after kaning 30 days ang samuyang duration duma kami ma-decision na mahagad ning ning dagdag pamasahe. Pero kung may man po kang city government itong pangangaipo mi, siguro Subsidy. baka mag-isip-isip man po kami ni medyo pwedeng dain na ito. Kasi depende po baka maghaloy po talaga iniyo. Naman po talaga ang syudad, nakalalay. Nahiling mi po, nakalalay po sila. Baka ang nasyonal po, baka iwaman masunod na, siguro ang tabayanan na po, within 60 days, kung katupong pa, within 30 days ang inaagad ni, ang tabayanan na po siguro itong kung paano. Duman po sa 30 days, madesisyon kami. Dahil na po kami mahalat kan 60 days, madesisyon na po kami duman sa 30 days na ito kung talagang kaipuhan na maghagal sa moyang ang sa moyang grupo. Additional lang po duman sa pigsabi ni bago po siyang presidente para maging aware siya. Kan maaprobanta Brad Omar si ordinansa na amenta nga ni ining apat na sa tricycle may ni sa e-trike kung magigirom duman ta po pati si special franchise apat lang iyan. Kung magigirom duman po ni chairman kung si Omar pig-consider niya lang si hindi po sa Kararayan dahil halayo po si distansya. 5.5 ang Kararayan. Kaya pig-consider pong dyan si si pwedeng nagdag na duwa Pero sinda naman po sa tuda nagigibong paraan, tadakula po talaga. Tadakang panahon pong kay Jis Robredo, dating Mayor Jis Robredo, pigtugutan po yan ng 8 konsiderasyon kang panahon. Dahil si po ninda, si tricycle na iba ang iba ang disenyo kan tricycle ninda kaya tinugutan ka to kang Kaya itong sa duman sa sinasabi ni Sir Kasubago, darakula talaga po talaga niya ang duman. Kaya pwede ang 8 duman. Pero ang sasanggunian po konsiderasyon pigtugot po yan kang ginibo ining ordinansang ini anom sana po iniyo talaga maski igdiyo sa Kaya siguro dahil gayo na araman ni Sir Kasubago na ang ordinansa apat considered na maging pero ngunya nagwawalo sinda depende na lang sa jurisdiction minda kung grupo ninda. Iyo po yan ang nailinta. Duman naman po sa nagralaog na tricycle vice versa na sinasabi niya. Nailing mi konsiderasyon ng kan mga nyaon diyan na naglalaog duman lalong ito mga hali sa mall na may mga karga. Naglalaog man lang talaga diyan si may mga karga. Kundi ang pagbalik ninda mayo ng laog minsan igwa man po talaga nagasamantala na talagang kaya naapektuhan mo talaga si Sainda Pero bako man lang po to ang nahilinta. Si Sindaman po siging ralaw ligdi, special franchise, parehas lang kita. Special franchise po kung mailinta, maski magbantay po kita dyan sa Pilipi. Nagralaw man po Sinda, nag-aratod po sa City Hall, nag-aagi po ligdi sa ni mga puting ini, igwa mga asol, igwa mga green, igwa mga orange. Iyo po dapat ini marisor barantay niyo. Tabako lang po kita magiling sa sarong side, sa sarong dahil sarong po kitang organization ligdi sa sarong sa Naga City dapat magtarabangan kita. Ang inihiling ta po naglalaw man po sinda igdiyo, kumahilinta, nakakarabot man po sinasindro si mga parasaod, nakarantabay pa po siya duman. Kaya dapat po siguro mapag-urulayan iniyo sa tangani mahilinta po talaga iniyo kung iniyo. Dahil si Sir medyo gumal lang siya sa pagiging pagkapot niya ng posisyon, dahil niya aral si pinag-urulayan igdi. Kaya sabi ko sa bago sa luwas, pag may mga karo kaning committee hearing, may mga hearing sa transport, malugod siya ng mga tricycle, mag-attender man po sinda. Iyan po yung kagadan ko. Okay. Lalo-lalo na yung mga nyaw sa taas na special franchise. Salamat po. Okay po. Salamat. Let's keep the discussion focused po hindi sa ordinance, managod sa subsidy po para sa Indo.
itong ibang bagay siguro, ibang pag-urulay, nga ni mas matutukan ta. So, may comments po? Any other comments? Yes po. Duman po sa pinag-urulayan natin, yung sinabi po, yung suggestion po ni Sir Hill, ng aming presidente, tama po itong sinabi ng Isaro na talaga pong may dagdag pasakit sa LGU. Although nagpapasalamat kami, naisipan yung madagdagan ng subsidy na matatanggap ng mga driver. Pero itong pahirap lang po itong sa LGU, yung bigas sa kadilata. Nasa driver na po yan kung ibibili nila na para sa pamilya nila o saan para po mapadali ang pag-ano. Dahil talaga po magkakaroon ng issue dyan. Ay kadua po, tong sa e-trike po, napansin ko, ang sinasabi po ng e-trike, hindi po sila kasama sa DSWD at tanggap po nila yon. Ang inaagad lang po nila, kung maaari lang po, matabangan din sila ng local government. Ako rin po, may mga e-trike din po na nag-aagarangis ako. Pero sinasabi ko sa kanila na walang may bibigay ang kooperatiba sa inyo, kundi magagad tayo ng tabang sa matabangan din kamo. Aram ko rin ang paghihirap ninyo. Po. Yun lang po siguro. Salamat po. Thank you. So, siguro pag-iba ang position paper, magkaribasinda. Ano po? Diyan sa likod, igwapang, di po masupog. Ini ang pagkakataon para magtaram. Kuya naman na, si BJ. Thank you, Mr. Chair. Question lang po regarding digdi sa Section 4, second line. Sinasabi po baga digdi na financial assistance in the form of fuel subsidies or vouchers. So, ang question ko po, is it a piece of paper or is it cash na itatao sa inda na sinda na bahala? Or kung yung voucher po nga ni na ipe-present ninda sa mga gas stations tapos i-fill upan na lang ni gas station na o nabawasan na ngayon ng 2 liters, 3 liters. Kasi I think ini po si same concern ni Kagawad Belen na baka kung cash, baka ibakal lang din kung baka ibayad sa utang. Kaya po siguro na si suggestion niyang mag-provide ang city na lang ng bagas. So, ang hapot, ni dokumentong voucher or is it cash? Proponent, please. Thank you. Ganito po, Mr. Chair, sa tuyang proposal, actually, dinagtadigdiyo na fuel subsidies or vouchers equivalent to 2,000 pesos. So, ang options po ni open sa tuyang authority, ang City Mayor, through the Naga City Urban Transport and Mobility Council, kung paano ang sistema ang gigibuon. But ang saro pong intensyon kang proposed ordinance is that matabangan na makapag-procure ng fuel ang sa tuyang mga nagkakarayod na gamit itong mga engine na nagkukonsumong gasolina. Kaya ang sarap pong paagi itong mga vouchers baga na ipapahiling sa gasoline station and duman ikakarga kung pira si kayang ikarga duman sa motorsiklo. Kaya nga ni duman sa pigpasubmit ang mga information ali duman sa mga members kang mga TODA saka ito mga nagkakarayod igpasubmit pati si mga body number kan si mga si plate number, body number kan si mga trimobile para identified na ito registrado, lehitimo para ipipresentar duman sa gas station, ikakarga duman si kayang ikarga. Si amount minsan dahil man yung gabos makakarga sa laruan. So, ang sistema po, pag-urulayan na lang sa NCU TMC. Diyan mo po at ito yung head kang MCU TMC.
si Engineer Elmer, Mr. Chair, baka may comment siya tungkol digdiyo sa sistemang gagamiton para sa tao kaniyong assistance. Yes, Engineer Edmer. Hello, hello. Clarification lang po. Coordinator lang po ako. Ang chair po kang Naga City Urban Transport and and Mobility Council is si Mayor po. So, siguro pag-aralan na lang po kung paano ni-implement sa NCU TMC meeting po. Okay. May hapot po dyan sa likod. May di sa tubangan. Yes, Ryan. May we be clarified, Mr. Chair, as to the subject of the proposed ordinance? Kasi in the title, it says Emergency Financial Assistance to Local Public Utility Vehicle Driver and Operator. Pero under Section 4, it says per registered fuel-powered tricycle. And also under Section 5, eligibility, fuel-powered tricycle. So, meaning, ang tatawan tabi ning subsidy si unit kan tricycle. For example, si sarong tricycle may 2 o 3 drivers, may 2,000 lang si per unit ning tricycle. Is that correct, Mr. Chair? Proponent, please. Thank you. Iyo po yan ang intention ta. Tanganing si assistance direktang maduman sa itong intention nga ni na matabangan sila sa pag-procure ng gasolina. Kaya si nasa isip ta is ang kakargahan si unit. So, bako ng kwarta, iwas, sabi nga, may mga issue kay Ligdio. Although, totoo man na nagkakarayo dyan para may pambakal bagas, kaya gusto kang ibabagas na lang. Kaya lang, ini-encourage naman nga ni na makapag-provide ng public transport sa publiko. Baka at yan kaya, dahil ako makayod, driver ako, may bagas man ako permi sa kadilata. Ano? So, ang sa tuya, maitao si gasolina duman sa nangaipuan ng gasolina. Kaya, I stand corrected po sa kuan. Sabi ko nga ni iniyo si primerong draft na isinabmita, it is open to corrections. Kaya siguro po, authorizing emergency assistance, aliunta si financial para may discretion ang satuyang alkalde. Nakalagman digyo sa satuyang sa provision kan satuyang proposed ordinance na ang city mayor is authorized to implement the program. Ang buong board kani na tinatawan assistance at satuyang mga PUB drivers and ina-authorize ta ang satuyang alkalde na mag-tap kang quick response funds or ano pa man na pondong pwedeng pagkuanan para makaprovide ng asistensya. Thank you. Yes, Rhea. May we know how many registered franchises do we have in Naga? Tricycle franchises? Yes. Based existing ordinance, maximum is 1,500 trimobiles and it has not changed. So meaning, Mr. Chair, if 1,500 franchises times 2,000 equivalent to 3 million. Madali lang. May clarification si I-clarify ko Councilor lang, Omar. kasi ang mini-maintain actually kang syudad is 2,000, di ba? 2,000. But out of that, kaibanan si special franchise.
Ang 1,500 is regular. Tri-mobiles. Yeah, okay, i-clarify ka. So, igwang irregular or Mga special franchise. special franchise. So other franchises allowed up to 500. Itong regular na Tri-Mobile, 1,500. Okay. May, yes. The other franchises tabi, Mr. Chair, like itong ano ni? Special franchise already include e-trikes. Kabali na sa special franchise ang e-trike. Iyo po. So digdi sa ordinance, ano si tiga ano, sinagagamit lang ning gasolina. I let the proponent respond. So, ang inot mi pong pag-urulay, na day kabali si e-trike, exempted si e-trike. Ang intention po nga ni, mag-provide ng assistance para daing gayong masakitan si pagbabakal nila ng gasolina. So, yaon man po si representanting presidente kang e-trike Association di Gisanaga kang pag-urulay mi nilang Federation President Kagawad Bilen, and naintindihan man ninda na iniyo talaga masakit iniyo sa kakarayod ang gamit ng gasolina. Okay. Yes, Rene. Mr. Chair, baka kay puan din makonsider so realidad sa mga Tri-Mobile na sa ordinansa kay per unit. So realidad na sa kada unit minsan tulo ang nag-aasa diyan sa hanap buhay, duwa tulong driver ang nakaasa diyan sa hanap buhay. So baka pwedeng ma-factor din sa provision of support. Yes, response please. Mr. Chair, actually, kabalisinda itong mga drivers sa Tugabos duman sa AX. Kaya si pigpasubmit ang mga pangaran, si gabos na mga drivers kasi mga operators na actually nagkakarayod man. Iba po si assistant sa AX. Ang gusto lang po sa ito yung alkalde na ma-stretch man si pag-taoning ayuda. Mga drivers aside from sinusuportanan sa tuyang mga nasasakitan sa pag-procure ng gasolina, ini-encourage mga syudad na ang publiko ipatronize ining public transport. Kaya kung ako po nga ni ahapoton, kung sa syudad, pwede tayo ibali si e-trike. The part of encouraging people to patronize public transport. Okay, thank you. Baka pwedeng ako naman mahapot. Number one, sa bagay naman sa query ni Rene, whether sarong tricycle, sarong driver, sa response ni Bell na ang beneficiary is 2,339, considering nasa 2,000 man lang ang mga units na nagluluwas na talagang ang sarong prangkesa, multiple ang drivers na mabenepisyo. Ang query ko, Consi Omar, ano ang ma-receive? Driver lang o pati operator? Ako kaya pag-isip ko, ang operator may boundary, pero ang driver talagang kayod lang. Kaya, dawa basahon mo si mga national issuances, si mga pigtataan, dawa sa national, driver lang, dahil kabali ang operator. Pero just to clarify, kasi nakalagpo digdi, under Section 4, covered drivers and operators. So, do we really need to include operators o kaya limit na lang sa driver? Consi Omar po. Thank you, Mr. Chair. Pig-islas na lang po. Igwang mga drivers na may sadiri mismo kang Tri-Mobile. Siya si operator, siya si driver mismo. Aside from membership sa mga TODA, kaya igwa pa man kita mga individuals na mga may kanya-kanyang unit na may prangkisa.
na si kapamilya nila ang nag-drive. Kaya Ah, kung araw kaya ang sitwasyon po na si owner, yung mismo ang driver, so kabali sinda. Thank you. Pero pwede man pong sabihin tang driver lang. Kung driver operator siya, kabali na siya. Kung ibalita kayang driver and operator, si operator na day nagda-drive, kabali man to. So if I may Konsi Omar, baka pwedeng driver lang ang ilagtadigdi. Unless ang intent talaga kabali si operator. Pero sa linggo po si operator kaya may boundary man eh. Po, well taken, Tabi Konti. We will modify itong Another statement. point, ini pong managot sa calamity fund, nasabi nga ni Rayan, ang calamity fund kaya, ang release kaya, lalo na po itong quick reaction fund, ako kaya alis sa budget, may mga regulation yan. Dapat under a state of calamity sa sarong lugar, nga ni magamit ang quick reaction fund. Kung saan, iyo pong pig state sa ordinance na dyan takukuunon. If I may suggest, Mr. Chair, considering na may pig site si Rayan na ibang source, pwedeng ilagtadigdi na this assistance shall be drawn from the city's quick reaction fund under the local disaster risk reduction management fund, alawigang kaya, o calamity fund, or from such other sources as may be available to the city government. Para kabali na itong hali sa national o hali sa savings, para medyo generic, mas may flexibility po. Not to exceed 5 million for the initial, etc. So, include na lang po yung praise of or from such other sources as may be available to the city government. Tapos, hindi po sa Section 5, eligibility. So, Mr. Chair, tanggalon tani yung calamity fund. O pwede po, anyway, QRF yun na po ni si Calamity Fund. O pwede sabihin tang under the Or quick reaction fund available to the city government. or from such other sources as may be available to the city government. Okay. Tapos hindi po sa Section 6, Prohibition on Fare Increase. Nakalagay po digdi is PUBs. Baka pwedeng sabihin ng trimobiles or ano si description igdi fuel powered trimobiles instead of PUBs para malinaw na ang mga jeep di kabali trimobile lang. Okay. Thank you. Receiving assistance under this ordinance are strictly prohibited from imposing fare. May I suggest po that daw ini pinag-urulayan ko Subago, napig-urulayan ano ngayon 60 days, may nagsabi 30 days. Baka Konsi Omar, baka pwedeng ibonta na lang po na imposing fare instead na this rate adjustment during the program, sabihin na lang na 45. dahil po, tanggalan na po si days. Kapag naglagitan days, may obligasyon ang syudad na may gibuhon after the end of the day. Pwedeng kumbaga ang expectation i-increase. Para tanta pong flexibility, if I may, ang pricing tala lang po, fuel-powered trimobiles receiving assistance from this ordinance are strictly prohibited from imposing fare. Sabihin na, increase, tayo man garong ko yan. Fare increase unless the same is adjusted through an ordinance. Ano po? Tayo man sana, ordinance man lang ma-adjust. Kung ibaw niyan in 15 days dahil nag-triple na si presyo, di 15 days. Kung daay na, di daay na. Ako nagbalik si presyo sa dati. So, depende kung may magluwas na ordinance. So, if I may po, fare increase unless the same is adjusted through an ordinance. Tapos, hindi po sa Section 7, the city mayor is hereby authorized to implement. Ang intent tapo kaya digdi, city mayor ang masabi kung noarin. Ang kanag-urulay po, si Konsi Omar, the mayor, yan mapakuduman, ang inot na ideya, painuton itong national subsidy bago iluwas itong local. Ang problema kung mahaloy si national subsidy. So, para lang may flexibility,
pwedeng idagdag ta po digdi, authorized to implement, authorized to set the timetable for the implementation of the ordinance. So the city mayor is hereby authorized to set the timetable for the implementation of this ordinance. Whether iyan itaong amay o itaong hori, itaw ta na si discuss sa alkalde, depende sa sitwasyon. Iyo man lang po. Iyo man lang po. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, Yes, Rhea. following the manifestation of Councilor Frank relative to the term PUVs, probably we can also change the title to reflect. Yes. Ganyan pa lang na kayo ni first draft. We will do that, Mr. Chair. Actually, we are open to changes. Ito lang sinabit yung first draft para mapag-urlayan na tulo sa konseyo. Thank you, Sir Rayan. May comments pa po, suggestion, reaction? Mayo naman. I am now relinquishing the chairmanship back to the regular chair kang Committee on Transport. Salamat po. Thank you very much, Honorable Frank Mendoza. With Disposition po pala. sa disposition. Mr. Chair, I move that we return the draft ordinance to the author. Oh, pwede lang. Second reading ko. Incorporating the... Parang ganun. So, I move that we elevate the proposed ordinance to the plenary with the recommendation that it be considered under second reading, provided the comments and suggestions and recommendations during this committee hearing is incorporated therein. So move. Second. Second also. Thank you very much, Honorable Frank Mendoza, for being the very proficient chairman during the deliberation. So, salamat po sa inyo kabos na mga nag-attender, nag-participar sa tuyang pag-urulay tungkol sa proposed ordinance, and hopefully po ma-implementa ni as soon as possible para makatabang sa tuya kabos. So, with that, and there being no other item to discuss, this committee hearing is adjourned. Salamat po.